Hakakat Artarik Uyayong Arhaja Arpusan, Kabalang Katolik Saint Peter and Paul Maukis Iem, Rengkat Kajingatray lang bat kasop distrik Maukis Iem Parisora, Kilayo Banyamit Paitba, Banyatray bat Manpungkut Pensuba, Ya Barok Saudong Sokun, Jong Katay Kaying Mani, Bat Pelawi Mani, Ban Penkre Artat, Ya Kajingkerku, Ya Kaying Mani Batamai, Kaban Sakerku, Day Archbishop Badan Buram Jong Kajalan Yang Bak Shillong, Ya Archbishop Victor Lendo, Kata Hakakat Way Tarik Ujemang Arhaja Arpusan. Kamas bakui kasasdang hakapor shipo baje menstep bat hakapor shibaje no paisngi kansadan kaperusian Maria. Bat nakaliang Kabalang Katolik Saint Peter and Paul Maukis Iem rengkat bat kapari soara lengba kanika kerwo. Pakot bat kawer ya kiparang wait baro bakin wan ban shimenta sya kanika jingkerku ya kanika ying mani kabatamai. Bat syusyu nakaliang ibabu Hamilton Khangwar ibrei usketri jongka construction committee jongka Saint Peter and Paul Maukis Iem ila penpau kat tukak ni kejing sungu ya kitu baro kibla ai ka ketika mon ka ketika diang na kebantapan Krisyan ya katei kejing snai ya kaying mani bertemai da kaba ila ong. Oh hakan ka por ni dap tak di sukunan ka pakrau ba hakan ka sni kat artrik mai basau di senam agak pesan hakaban nakaliang jongka Balang Katolik Maukis Iem ba unang da jongka di Saint Peter and Paul hakaban nilaya yo ya kan kalat ban khot ya di Balang Senong di badan pok sub district Maukis Iem Balang Senong Kut Madan mau semai sekten mau mulu hakaba kilayo banyawan lang kumni krui hakaba nilai don shibun di pada banget di bakan krui kilong krui kilong pa di kena samla kena rit hakaban wan banyarap banyatrei pai ba bat kuat ya kayang mani bat kuat ya ke kampung akan neka yang mani ke jongi de ni sukunan hado kata-kata bat ini skam bakan neka jing penkhria jengi nak banta ke jing terku ya kan neka yang mani pak kunjuru ke Persian Maria kaba yensa pelong hatway trik nai basan yang senam arhajar akusan ini sukunan hado kata-kata ba kitam kijam baro kilong kibayat dek enti kamta makan neka step bat buon kikam hi kibangi letrei kilong kipasaiso ki long kme kilong pa kisamla kilasim benta dakadi paham hakaba nilala asisyaban penulong inget bangen salak penulong yang dikati temu ke jongi dengan sipun kan maru ahang ni bayakan itu yang mani ke jongi nilas dang ban bu ya mau dong hakat lai kuai tarik jong bunai ubalai jong senam arga akuai kapadan ke jongi telun jong kipor kilalong hadu komba saus nem ai hakaba da dia trilang jongka Balang Senong di baro akuai dekat ke sub district waka parish hakaba nilala asisyaban ya sei borba bor met bat mensim hakaba nilala ban priang yang ni mani kumba play imenta kalalong kumni kumba kalong pangisa stang kumba apo 100% ni ai banyan la man pendap aswa bangan kerku yaka ni hot ni wer ya baro ki para bangit kat kiba don hakinu kinu ki jaka kinu ki benta kiba la abanwan kin so bah abanwan mensim benta hakan ka sni ka bangan sakerku kan ni mani haka katway trik nai basan jauh senam arja akusan hakaba i Archbishop Badan Buram jengi ga jalan nampak jengi Bishop Victor Lindo hakaba inwan kum kongsan hakaban don benta hakan ni ka jingban kerku ya kan ni ka jing mani ka jongi sasisen ai kublei ya baro ki pai donget ki bayadon sya me satai sya rum seneng ki badon kisnong ko feber ki bangila banyak kendu ki bangimla banyak kendu ki balano net pak mensim pan aya usenyang benhei
jongki lemda dai ka jerap baka disbon mesem ka jongki ingat skam bagi numla man pendiang ni ka yamani to dai lemba ka disbon ka dia no yau senyang uben hai nasa kadiang nasa kamon ha ka bangi lala ban pendiang badun tolong yang ni ka jingku jangi to tangga ni ka kikentian wa kendian ai kubulai sa sisien ya i Babu Francis ibadai sekretari jangka sub district Maupis Im i Babu Don Borlang Nonglai ibadai katekes ibadai kiwei naki nongyelam bahakmat jangka balang hangne po sub district akabada jing ai mesin ka jangki ilal aban poisa ka thawun ka jingjong kublai shi